30 years na nagi akong empleyado kang Kasureco to, not just siguro as general manager, pero ang challenges talaga sa pagiging empleyado, itong nagkapot ka ng mas higher position. So, paano ko nabisto si GM? Just like me, she rose from the ranks. She used to be under the audit department and then got promoted sa Corplan, and eventually he assumed office as general manager. Ang sa iyo pong knowledge sa power industry, hararumon po. We are truly grateful dahil nandyan po si GM Emelita Candia kasi siya po yung general manager na meron po siyang mission. Yung kanya pong mission is to set a long-term direction for the electric cooperatives and to ensure its sustainability. So as general manager, talagang ang challenges grabe. Bako lang itong hinihiling mo kung paano ang magiging future operation kang kooperatiba, si maintenance, si pagiging mong mentor sa imong mga empleyado, si motivation. Kasi dapat sararo kita na para sa ikakarahay kang kooperatiba. So ito si karo big challenge na ano ba kaya ni? Kaya ko bang padalaganon? Kaya ko bang i-sustain ang Kasureco to operation na maging mas bako lang na ma-maintain, kundi mas ma-improve pa? As a person, si GM, sarap po siyang mentor. Ang sa iya po ning pagtabang, kung ano man po ang sakuya ning nanudan, dakulaon po na bagay. Sarap po siya sa contributor kung ano man po ang kinaabtang ko niyan, asin kung ano man po ang naaraman ko. Si GM Candia po, she is a very hardworking, efficient, and very optimistic general manager. Siya po yung kind of general manager na she always think ahead of time. She had also placed a lot of legacy in the cooperative in terms of placing, we have the Code of Ethics and Discipline which is in place in a pamphlet, and we have the safety manual, and we have stable policies and procedures of the cooperative. Ang sa iya po, ning pagka-dedicated, garo da ko na po kayang pantayan dahil hanggang alas 12, nagtatrabaho po siya. Maski po bakasyon, Sabado, Domingo, holiday, magngangalas ka po, kaano po may naghahapot sa imo, yan palang si GM, nagtatrabaho sa opisina. And kung iisipon, igwa kita ng 300 na empleyado, more than 300 na employees, may 100,000 na mga member consumers, and igwa pa kitang ibang mga stakeholders na kaipuhan atenderan. So gabos yan, as being head of the office, kaipuhan, magibuhan mo siya ning paagi na matawanan sinda ning tamang serbisyo. Pag abot po sa empleyado, madali po siyang dulukon. As in, madali po siyang ma-explainan dahil po nakakaintindi kung ano po ang mga sitwasyon kang kada saro sa mo dahil hali po siya didi sa laog. Kung ano man po ngunyan ang Kasureco 2, kung ano man po ang progress na pigtatamasa po kang Kasureco 2, saro po siya sa dakulang contributor. So, in terms of dedication, her dedication is unrivaled. Kasureco 2 has been a roller coaster, gone through tough times, but we have seen better days. Both sabihin, when she assumed office, we are forever grateful because Kasureco 2 rose from B to AAA and up to the present. She has good working relationship with both union, from the rank and file down to the supervisory and also department manager. She was able to foster industrial peace in the workplace. Si GM, siya ang sa kuyang mentor and mother dito sa Kasureco 2. From the start na nagbuon ako sa pinakababa hanggang sa magtaas ang sa komposisyon, siya ang pirming kaibanan ko and nagitiwala sa ko. Sa mga potentials ko, siya ang nagpo-push pirmi sa kuya na magtiwala sa diri ko, and nagpapasalamat ako for the opportunities na pigtaon niya sa kuya. And sa gabos na pinag-ibahan mi sa kaugmahan, sa kasakitan, and even sa mga problemang hinaharap ko niya kang Kasureco 2, di niya ako pigawalat sa mga problemang ini. Si GM po, garo ko po siya ate,
Di pa po siya general manager. Yaon man po ako digdi sa Naga area. Pag nahiling ko po siya, nahiling ko siya, masabi siya, oh, musta malo? So, para ko siyang ate kasi pag kung minsan may problema or kung ano, madalion po siyang makontak. Maski i-text mo po siya or messenger, ma-reply po siya. Lalong-lalo na kung maray po ang obheto kang sa imong mga ideas. Nataw po siya kang insight niya kung okay or dai. Bilang sarong general manager, mabuot po siya, madaling kaulay, matibay po siyang makiiba sa ibang tao. Feeling mo nga ni ba po siyang manager kung mag-ano po ta. Itong garo, barkada mo lang siya, garo mo siya friend, garo mo siya ate, na kung may problema ka, tatawan ka niya ng advices. Kaya very thankful ako for having a GM like Mamilet. Thank you very much po. She is really a very good person, and I think she is one of the best GMs we ever had, because Kasureco 2 will not be what it is now had it not been for her. Mamilet, congratulations po sa mga achievements mo and happy GM's month. Thank you. Happy GM man. Salamat sa iyong kabutihan saka sa pagtitiwala. So nagpapasalamat po kami kay GM Candia dahil siya po yung GM ng Kasureco 2. Madam Milet, thank you po for inspiring and motivating us to work hard para po sa Electric Cooperative at para po sa Kasureco 2. My only wish for you, Madam, is good health, happiness, contentment, and all the best in life. Thank you, Madam Emelita GM Candia, for being our General Manager. God bless you always po. Thank you very much for the good performance in Kasureco 2 as the General Manager in addressing the different problems we encounter. Kahit pa paano, nalampasan natin, especially the rates. And the other concerns, despite of the hardship, Kasureco 2 maintains the AAA category, of course, with the help of all the employees, with the support of all the employees. So, iyan si pinaka-big challenge talaga na maitao sa member consumers itong nadadapat na serbisyo na para sa inda, and maitao sa mga empleyado itong tamang motivation, itong tamang pag-mentor para sinda mas ma-uplift ang sa indang spirit sa pagiging empleyado, and makatapang sinda sa kooperatiba na sarabay ang pagtarabangan, pagsuporta para sa pag-angat, asin pag-improve kang sa tong operation. GM's man, Mamilet! Happy GM's man, Mamilet! Hi, Mamilet! Happy GM's man!
Happy General Managers Month, Ma'am Milet! Hi, Ma'am Milet! Happy GM's Month! Hi, Ma'am Milet! Happy GM's Month! Hi, Ate Lilet! Happy GM's Month! Sana maging okay po ang health mo and be happy always po. Happy GM's Month, Ma'am Milet. Happy GM's Month. And keep safe.